ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayak ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay anti ubing. Isublik mo't la adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaammo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ata kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ka aramidag tap na awan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga Naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo laray ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no adada intun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko, kintun madamdama. Awaga kung ti ex mo, ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, taagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman aklaunay Rocky. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kunkwana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya akan Rocky. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wun, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na lang ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita, katawan nagbaliwan na. Wun mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kang kuana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manen ti aramidam ijay. Buludok man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikasun na. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man nga minan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manen maasikaso. Day talaga ya. Nalakalaeng si kakit dimot. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko na taday dyan niya. Makamu ka. Anya manen ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludok manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat din. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad yu ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga eh. Duwang aldaw lang. Isublik tumutlaan ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak kumot na ita. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo ga ita abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod manen ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kuana nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayaw. Duwang nga aldaw ka naw. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar-aramid. Ay nukas tang arod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isublin at ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludok iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin, no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy kamot lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak ngagtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtat iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho kamot lang ah. Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo, no pudno, no inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga ron ti aramidan ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na ka jay kalivin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimot laang wino saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta, isu nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasaunay ya, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Amom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod ka mo't. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kanilaang. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. No, daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kun kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, diyo ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi. Taawan mat itid na sustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, ngayimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo kay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mo. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mo ta makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat kang ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi na nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko. Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludeng. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, kasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay wen, pudno launay day tata. Ay nawaw. Iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buluden na ti putot na, kat di na mat-as-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagadakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramid ti responsibilidad mo. Anya? No nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbungak tatang.
Karbangan mo't nga ibagbagam rakay. Responsibilidad mo to pa'y di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento namasapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At nabayadan may di pagadalan nanang. Ay, nawaw, manan. Masapol ngagbayad ako nanang. Nakababa ti may mention iti group chat. Urayam nga agsweldo ni tatang mo. Awan kwartayo di tayo nanang. Awan kwartak ita. At damat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Inton katapusan pa ba't ngagsweldo ni tatang? Ano sa mga urayan ti sweldo ni tatang mo? Tawan ti kwartak kunak. Ni tatang la akanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo ba't ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapi-kapay lakay. Ayaman akbakay. Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamuti latang bakay. Ibusam day ta. Ay gayam, nagsweldo kayo ka din. Way, Mudto'y nga rodon ti sweldo, tasyak ti mangi budget. bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra Wan, ti sweldo mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makaamaw bakit? Amok ka nalalaing ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta no adda ti sweldo, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mudtuyan ta kwarta, ta ang mga numaksayan pay dayta. Ano sa maun, taday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello, Api nga itala nga sinong batam ti awang ko manang Madeline. busy ak ngamin itay. Apay ka day. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumot asipod na stroke ni nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Wan, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laang. Asito ti mawag. Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyaw bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day. Anya ti mbagana. Kwarta manan? Wan, gamdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti ititid ko kadakwada.
Anya, Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. awan matimbagak, bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka tanarigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak lang, mate. Apay akastamot ng ti panagsasaom kanyak. Defensive ka launay, mate. Pumutangak man na Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y matabinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngam awan mag... Nay, apay ay. Imbagak mo't ka ni bakit ka. Abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yan ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sa dosina nga itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Wala na. Di kayo madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayan ka na kayaw. Mabiit laang araw da isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ak unay na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo ka na Petra. Kasano ko makabayad tat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mo ngay. Gimatak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. At damat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya, Amok nga ammom dayta. oh na yan bakit? No da kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam na da kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Apay nga minadiyo binayadan ti utang tayo nanang. May sakamot, Jake. Isa matitirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawan mo't nga may nakasta kayo. Nao masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun nanang. No ni tatang ti da kwarta na. Kwarta tayo amin. Ngam no da kayo ti da kwarta na. Ibagayo a kwartayo lang. Apay nga kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpa na kayo lang mo't nga da trabaho na. No kasi kumakat pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. No kasta mo't tiramidan ni tatang. Maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan nanang. Ang mga no tumayab amin na plato di ti balay. Ay, di ka agpakalaeng. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impaw it ko akwarta. Un manang, naalakon. Gimatang ka kadi iti agas ni nanang. Nalpasan manang, gimatangak matlaang iti bagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manen ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-paw it ko lang. I-advance ko laang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak mo kada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, unta gawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Oh, tangdan ko bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Wait, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang ang anayunan Amumait na makitang tangdanak langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. Adamot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan nga inyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa iti duma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tasika ti padre di pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat.
Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, tasaan ang mapasamak dayta. Kwartak mo ti pawpawit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman akmanen manang. Maipauit mo nga ti kwarta no bigan. Wen, urayem nung bigat, tay pawit ko. At damad gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay garot anagaduti sa University in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko? Wen, Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwarta nga ipawpawit ko kadakwada. no isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan niyo. Tapno saan lang nga si katinam naman da. Innam kayo nga kakabsat, saan ka day? Dinak isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakapsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kan nadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. At ako mamot ng limitasyon ti panagtulong mo ah. Anya tinagsinong bata nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nak atumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na laang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Apay ngay akasta mo't saan mo't akasta Nicolas idi Dakkel tinagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag na imbagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Ala, bayam takasaritak to ti asawam. Wen man nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay laang ti kasjay. Agsarita taman pa ikulas. May papanitan niya, nana. Tinaibaga ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at umulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agul-ulbod. Incomplete siguro man ang testoryana ka na kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungutak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti ada kwarta na laeng. anya, Day tatipon no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agungot, ti kayat na pa ikat dua wano talo ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least tita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na. Nakasaritak ti asawa, Madeleine. Binagbagaan nyo ako manana. Saan ko abinagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya, No adda tangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipawit amin? dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda kasapulan ti inayaw, tulungan da kayo mo't tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyo. Anya nga tanong bagas kan agas langan ti pawityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang, Mike. Masansan mo't ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kaday ani apong ti papanan ti kwarta nga ipawpawityo. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayo nga kakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan niyo kuma, tapno saan ka amadagsinan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agung unget ka kade? Wala, taapaya kastoy mo timpawit mo.
Kasapulan ni nanang dagita, saan ka day? Kwarta ti kasapulan ni nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laang. Basta, kwarta latta ko man ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ninanang ka diti agkasapulan iti kwarta wano sika. Ay nawaw, ni nanang manang. Matlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agaramidak iti group chat tayo nga kakapsat. Apay mo't ngay manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat ta iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Ada kwartak lakay. Ha? Siya kunti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat na kaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga gap-apakan tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayat mo itong kasta nanang. Wan kayam, adda project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Adda kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kung naklakid din ay bagayo nga orayok manan titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-kabangi-ibang nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sajip. Iso pa ti masinger ko a boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajip? Iso ton ti makamamangipariper Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y atap no mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa ikit day na pagastusak. Kas na kunak itayan, iso ti makamungag pariper. Na, Ngamno kabalan na atarimaanan, di may mayat manan. Makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Agyaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jeb. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, tama nga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamitan no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrogrugiak pa lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singirek ka dagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat no dagreklamo.
Agkape kayo, pay. Umayon, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo ba? Ay nawaw, anya ti aramidem lakay. Kunaklakit din no nagbiyahe ka. Kumahangam madamot gayam dadal ti jeep. Anya? Diyak mat nadlawaragos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal ti lugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalak mo't natarimaanan. Nilakay mo magjay limbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gaya man. Wen nana, Sino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga kabangibang a barangay nana. Naimbag man tadamot laengan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akinasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amangan no italaeng nga addabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo Naala kung titangdan ko ang naglaban, nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kong ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanaya kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada na patag pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, iti nalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Ta awagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti Jeep, Arnel Lakay. Awan pa nga rod, bakit? Ay nawaw, apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Uwan nga rod. Mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka uray. Kasta nga rudan, agur-uray ka itibanag asaan mo't asigurado. Anyangay nga rod. Kat makiman maniyuhak lang mo't bakit? Awan mo't budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamot tan Jojo. Tiyan niya manan bakit? Sa bali mo tan ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Amangan no agur-urayan ni Arnel. Manunga aldaw asaan ang nagpasada jay tao. Dakdakkel nga rod ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtik itod ni Arnel. Ay nawaw. Saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan maiparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di a jeep? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaala ta. No ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta ka mo. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga raod. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na. Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo Amangan no adalaang di yun nagkinaawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin.
Amangan no agur-uray kamot gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta, Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa eh. Kayat ko makasarita. Napatig-unay ti bagakin ko ana. Ay nawaw, adda ka di tinapasamak ajak amo? Nakita ni Nana Rosa asabali ti nangibiyahe ti Jibda. Anya? Maguluwanak, bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo, hindi napanak iti. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na. Dahita ti kayat ko amaamuan, bakit? Masapol nga agsarita kami ti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay amo kat agur-uray kagaya man iti awan. Sayang mo ti oras mo Nasaya at may taymay ka, Arnel. At dala kayat ko amaamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga imanihom no kayat mo. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Apayakas di, sir. Diyan niya. At kanumat sa bali anang ibiyahe iti jeep yaw. Well, manungal daw lang nga ibiyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe wano sa anayin. Tapno amok no ited ko iti sa balay. Kayat ko, sir. Matlagayam. Nagadupay la asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa'y matijip Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rita. Wenno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manungal daw. Nagawi din ni Dexter. No apay ngamin adi na mat-annad ang tijip. Relax ka kanilang, bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinaparte kat inalamanan ni Arnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin mo tanday di a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron, bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron kaya ramidag. Isublim kit tinday ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sabali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas tala akanayon ti aramiden dayjay a Jojo. Masayangan nga min nana. Awan ti amuna adaddu mga ibiyahe na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddo maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramiden ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isuman ang timang ibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo nana? Di mo amuaya. Sip-sip na dya, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne? Apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan ti adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay inton malab. Ne? Inigdap nam. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Isu akasta. Asino mo tinakadamagan, bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. Rupat kwartamat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papan iti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam.
Praktikalak laeng bakit. Ay, awan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, may ranod kang tumatlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tala ka man. Ang mga numangag na iti karuba kat anya pa iti panunutan da. Di oray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sipsip kan operator a rupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasya. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno launay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Agbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na pa'y ammo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko na amay, bakit? Amom ayat yan dahil ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawag Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang ti Jeep na. Isaan, nalagip na ti umawag kanyak. Pinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manan ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Nay, apaya sana mabalin. Sana adda taksi ni Tata Pidong nga iman manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay laptan iti sa balay. No, adda mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit? Ang madakanumot tan ibibiyahe na taksay. Awan nga ruden Alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sana? Oh, anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver ken ka. Malugi kanto kung naktopay ka. Ay nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayad. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay,
Ay, ma-stress ak launay iti day a Miguel, friend. Apay ni Miguel, friend. Dua nga aldawon asaan ang nagparparik na kanya. Jak amo no si bibiyag pay nga ta day a tao. Agasam man ti doang aldaw, friend. No mapanak ijay balay da, kat awan mat ijay. No sa dino nga tati papapanan na, no kasta nga awan trabaho na. No ibagak anakitak ni Miguel ijay sentro. Patyanak nga ta. Ay nawaw, anya ti aramiden ni Miguel ijay sentro. Ay na, friend, nakitak idi may isang aldaw. Adda babae aka holding hands na. Anya? Saan laang aday ta, friend? Nakitak pa'y asimrek da iti may sa hotel. Anya? Sigurado a babae na dayjay. Saan ko mga ibaga tinakitak? Nga makonsensya ak ngamin tunggal ibagam a ma-stress ka. Anya ter aramidem niti balay Vilma. Ada na patag apagsaritaan ta, Miguel. Ay nawaw. Anya ti bagam aya. Disturbong gid ti panaginanak. Apay, pinuyat na ka ti babaim aya. Na! Babae mat nga bagbagam. Di ka naglibak, taamok nga dati kasinsinnarak mo ijay sentro. Awan ti babae kanya. Di ka naging diday. Babaero ka talaga. Lukas tamat lang. Agwin na swas talangan. Anya? Makapaasar ka may. Agat atap ka nga awan mo ti ebidensyam. Diwan laang. An-anwak ti lalaki a babaero. Apay nga ipilit mo aya. Saan ang ababaero kung naklangarutan? Ay nawaw. Kaya't mo nga agsasango tayo tapno maamuan no asino ti ulbod. Itaan niya aga po pa'y laang. Kat makiwin na swasak langarutan kan ka. Nakiwin na swas ka ba't gayam kan Vilma pare Miguel? Wen tama ka umat yung ugal yan na pare Carlito. Apay, at inaramid na adi mo nagustuhan? Pagat atapan nakngarod nga agda babae. Kit no agdinamag nga men diti lugar tayo ti may papangkada kayo kini girlay. Anya, at nakakita ka da kayo ijisintraw. Ay nawa, asino pare? Diyan ka mang, di damot ibaga no asino. Basta adda ka nang. Anya ko maita. Naragragsak ti biyag ko ita, nga awan kaming kini Vilma pare. Ay, unay kan pare! Naimbaga bigat mo, Vilma. Awan ti naimbag iti bigat ko, friend. Ha? Ay na, agburak ti darak iti dayjay a Miguel. Ay nawaw, nagsarita kayo ka din? Wan, ngam saan ang nagpudno kanyak? Napuskol mo't nga rin ti panagrup-rupa na ano kasta. Talaga anak puskol, friend. Aglibak pay laang ngamin. Kunamlan asino agwapo. Nasakit siguro tinakam na. Tanaamwam ti kalukwan na. Mabutang matlaang dayjay, iso nga isun tinakiwin naswas. No kasta, break kayo gaya man. Wan, Sayang mo't friend. Sayang ti manu atawan. oray masayang ti mano atawon ang nagkaduan me. Tinapatag ket sa anak ama stress. Sa bagay, nataltal na nga agpayso ti biyag no awan sakit ti ulo. O, ato yan ti gatgatangam a soft drinks. Agyaman naglaunay. Ay, hiwin gayam. Asino jay babae anang isukatam ka ni Vilma agayam ko. Di mo man dakdakamatin tinaganda dya babae. Ay, nawaw. Apay mo. Kagurgurak launay tigayim mo. Agsakit ka ayan no mangag mo tinagan na. Nakamove on ako na niya. Awan bibiyang ko kin Vilma. Nagpartak man. Kaano laang idinagwin na swas kayo? Ita, nakamove on kan? Wala. Nalakalang nag-move on no kas jay ti ex mo. Oo, amangan mo't no ibagbagam lang dayta. Pudno ti bagbaga kanya. Nakamove on ako ni iti dayja a Vilma. Nagwin naswas kayo gayam kan ni Mikael. Wan nanang, apay ka day. Iti anya aga po anak ka. Babae ti makagapo nanang. Anya? Amuyo mat dayjay a Miguel. Feeling pogi mat amay sa. Si kakit di matanak ko. Pudno mat nanang. Di na amo ti makontento dayjay. Kasla nasingput mo tinubyom. Aywan, nasingpet at talaga dayjay nanang. Sobra ti kinasingpet na. Iso adayjay, nasingpet iti amin a babae a maam-am muna. Anya? Dayta ti pudno nanang, makapaawan ganas dayjay a lalaki. Nay, mayat ti kawus mo ah. Sa dino ti papa naman ako.
Agpasentro ak nanang. Anya nga iti aramidom ijay. I-process ko dagiti papeles ko. Agabrodak. Ay nawaw, agabrod ka. Wan nanang. Kaya't kumati makaurnong. Apay ngay adi mo imbagbaga kanya. Wan ata ang mga no istoryaan nyo manan kadagiti kumariyo. Amo ka din ni Miguel Tiplanaw. Saan ang masapul ang maamuan na nanang? Saan mo't a part of the family dayjay? Tapno maamuan na amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Talaga gayam asaan kayon ang nagsinublian. Ay na nanang. Uray awan ti makias-asawa. No ni Miguel matlaang ti maasawa. Di agbaak ka na nakaw. May mayatan ti agbaak ngam ti makiasawa iti babaero anya. Agabrod ka no, ni Vilma. Sino mo tinakadamagam, Carlito? Sumot lang, tinang ibaga kanya. Sayang mo't nga rod, ano kasta? Ha? Ano ti sayang paray? Sayang tasaanan asyak ti agnomar iti kwarta kan pauit na. Na, day tapay lang, kat iti panunot now. No sa anak kumana kiwin naswas ken ko anak. Di mayat gayam ti biyag ko pare. Kulak man no nakamove on kan ako nam. One man, nakamove on akon. Kung kunak lang day jay. Pat siyem mati bagbaga Carlito. Hello, Vilma. Italaang manan anang ti boses mo, Sally. Kasano kat italaang ngay mawag ka, friend? Busy akmat ngamin dito ayan ko ita. Danda ni malpasan ti kontrata man niya. Wan, agawid akong dita lugar tayo. Di adda na amom a foreigner dita. Saan a foreigner, friend? Padamadlaang nga OFW. Ngam at least, amok anapud no kanya. Umapal manin ni Miguel ano kasta. Aging ga ita kat agsisinublat matlaang ti babae ngayaw awid na dita balayda. Ay kat feeling pogi manan Ah? Una yun day nga ex mo, friend. Di na amo ti makontento iti maisa. Ay na, nagdakil ti nagbaliwam Vilma nakaw. Wan ata sa anak mat amain initan ijay abroad, nanang. Nasingpot siguro ti amom ijay anya. Ay wan nanang. Kahit erinyo manen ati kontratam. Saanan, nanang? Pagsaritaan min kini Rogelio ti kasarmi. Rogelio, Tinobyok, nanang. no kasta. At dagayam nobyom. Saan ka nga roden ang agbaakan ako? Wan nanang. Iyam amok to kada kayo tagpasyar dito lugar tayo inton sumaruno abulan. Saan pa'y ngamin alalpas ti kontrata na? Ay na, magagara naklauna yan ako. Kunaklakit din no agbaak ka. At damo gaya manubyom. Vilma, si kakadidayta? Siyak nga rod, Carlito. Ay nawaw, takkel tinagbaliwam. At adapin mintas ka. Kasta aya. Unmang, Agyaman naklaunay ano kasta? no makita na ka ni Miguel, sigurado ang mainlaban ng dajaking kang. Pagan anok kumangay ni Miguel. Ex ko lang daydian niya. Wan, ngam saan tayong amo titaray tigasa? Ay na, Carlito. Saan ako na makisinublian pa'y iti ex ko? At dan nobyok. Saan ko nga isukat ni Rogelio iti kasken ni Miguel asaan ang mapagpiaran? Nakabaybayag gamot, Carlito. Nasabat ko ngamin ni Vilma, di tadala ni Tay. Nagawid din ni Vilma. Unpanay, pimintas siya. Aya, iso na lang, tada ka numot dun boyfriend na. Kanya ko may kanya, not the boyfriend na. Pengarot adi ka makaisam dita. Nakamubuon ako na niya. Sigurado ka karay? Ang mga kung kunam lang dayta. 100% sure anya. Pag ano kumot ngay daya, Vilma. Nakita mo ti boyfriend na. Saan ba kay? Sigurado agwapo nga may ti boyfriend na. Kasano na ipagamay ka di mo ba nakita ti boyfriend na? Sigurado tayo ta. Nalakalaang mo't amaagaw ni Vilma kinkuha na no kayat tugay.
Miguel tinag-message. Basa man ti chat na. Hi Vilma, kumusta kan? Ay nawaw, agraraman mo't dahi ti alalaki. Ay, asino nga'y tagraraman anak ka? Ni Miguel ananang, Ay nawaw, anya ti inaramid na aya. nagchat kit di kanyak. Anya, Basaan nyo nanang. Awan babain na nga agchat pay laeng. Nagsukatak lang nga ruden iti account. aywan. Apay nga agchat kan ka kat addamet ten nobyom. Ipagarup na siguro ang makisinublianak ng kwa nanang. Agraraman at talaga. Nakita mo ti boyfriend ni Vilma, Sally. Una, Kahit, anya ti may bagami ti itsura ti boyfriend na ita. at damat itsura na. Ah, ngam asino ti mas gwapo kada kami adwa. Ni Manong Rogelio ah. Anyat ko na. Gwapo ni Manong Rogelio. Nasingpot pa'y, at dalugan na. Kan, at dapay kwarta na. Oho, sa balin sa mo tinakita. Isuday jayan niya. Nakitak iti personal. Tainyam amu tigayim ko kanya. Mabiit lang. Apay akas tamot ti salsalod sudam. Kunak man no nakamove on kan itigayim ko. Ah, ay, kwa. Nakamubuo na kon. Agsalsalod sudak lang. Anya ti imbagana kang ka? Nagugwapo ka no ngam tinobyom ita. Ay oo na yun. Apay asaan nga agtal na dahi ta alalaki. Ay, jakman amo iti ex mo, friend. Nakatagtaga risi ka. Kunak man no nakamove onan dahi ta atao. Isumatisang kaibagana. Ngam iti kasjay nga aramidan na. Kat madlaw asaan pa'y anak ka move on kan ka. Nagchat kit di pay kanyak ngam di nanamnamaan nga agsinublian kami pay. Saan apulos, friend? Ay na, agkasar kayo kit din itinobyom ita, friend. When friend, iso ti plano mi. Una, tapno agtal namot tunday dyan nga ex mo. Apay akasta ka mo tan Vilma. Anyat ko nam? Apay mo tadi mo replyan dagiti chat ko ken ka. In black na ko pa yun. Kunak man no nakamove on kan. Apay aguluan nakpay laang. Aging gayta. Kat si kalata ti ipit-pitik ti pusok Vilma. Agtal na ka man si ka, Miguel. Amok nga ito nakpailaang. Mariknak mo't dayta. Agraraman ka kiti Kalpasan dagiti inaramid mo. Namnamaampay laang nga ay ayatan ka aging gaita. Saanan Ada nga ruden nobyo? Saan kayo pa'y mo ta nagkalay sakit? Ay nawaw. Anya ti kayat mo? Isinak ni Rogelio para kang ka? Ay saanan ang mapasamak dayta? Ngamin, agkasar kamin kini Rogelio iti kabiitan a panawon. Anyan dyan na damag ka. Ichat-chat mo ka numa ni Vilma. Ay nako, asino din nakadamagan pare Carlito? Si kamanan ti pagsasaritaan lagi ti maritis a kalugaran tayaw. Anya, impos ka no ni Vilma ti chat mo kan kuana. Awan matkit di tinagal mo. Takinoveran na. Naglaw da siguro asi kaday jay. Apay ang masapol nga ipos na pailaang amin. No kasta? Pudno gayam tinadamag ka? Nagchat ka nagpaiso kan kuana paray. Well, pudno tinadamag mo. No kasta nga raw? San ka pa'y gayam anak ka mo buon mate? Ulbod mo lang gayam na dyan paray. Arak man, sali. Na, huston ti arak. Gayat ko tayo makalipat. Apay, di mo pa'y maaklon nga agkasaran da Vilma kan Rogelio indon bigat. Nagsakit siya. Basol mo matlaang No saan mo kumaalino ko tigayim ko. Di si ka kumatikadwa na ita. Oo na yan, naggasat ko. Sang kaibagampay idi anak ka move on kan kwa na. Ngam saan matgayam. Kung kunaklang laydayan niya. Kas na talaga. Narigat ti ag move on no si ka ti ayan ti bidot. Ika nakaroda ni Tiarak. May sabuti lang. Agawid kakit din ta iturog mo pa'y. Sana ngaro na makaturog. Ay na Miguel, ag-move on ka nga minen. Sabalin ti ay-ayatan ti gayem ko. Inton sumaruno ang makirelasyon ka. Agbalin ka nga min anapudno. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ay nawaw!
Ken kan respetuam ti karelasyon mo. Adaywam ti anyaman asulisog. Laglagi pam, ano awan ti respeto kan limitasyon, nalakalaeng amadadaal ti relasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Ang mga no da may bagati inam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matyada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungat ni nanang mang? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kit saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agimpakyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay am. Saan ako nga parikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam Erika. Ay nawaw, saan nyo naawatan ti imbaga kaya? Saan kayo mat atulang kat? Tinaawata ket pag naidem tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabo kanyak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kun tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. No anya ti makitkita yo, di yulatan pakibibyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atalo ditoy. Sobra pa'y kit di ah. Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mat ti istor. Gumatang kayo ah. Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Ah, kasta aya. Oh, at ti kwartang igatang yo. Dua asa siya laang ah. Taiso laang mati umanayan ti budget ko. Anya ka pitigatangak ngay. Kumpurme ano anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Oh, wadto'y ti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman aklaunay maray. Ayun gayam. Asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay maray. No sanak nga agbitaw, talo nga aldaw nandita balayaw. Ah, saan mi abisita day jay maray? Anya, saan nyo abisita ko na maray? Saan nga agpaysaw maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen maray. Sa anak ko mga umanugot. Ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David. Ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon maray. Ay, day tatirigat na mare. Ang mga no ibagada kontrabida ka akatugangan.
Si kapay kit day ti madaksan. Agpulis ka, tada pa pananta, David. Sa dinamite. Ag-date taman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, ta nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, ta para lang kada ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang namin na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpulis ka nga rudeng. Uraay naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. At ang samot ija salas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong unget. Naurnong manan ti plato ananganan niyo anak ko. Aginawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No aginawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kaslaawang panunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat, saan yu nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan itiref, nana. Ha? Di yu kutkutsain. Tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan, di kay madanagan, ta saan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti day ta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan yu matiref Anyat ko na yaw. Dalosan yu ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa mo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura mariperla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw. Apay ngay akasta. Kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matantibus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wang, sungbatan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos. Manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga raw. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray at dakarbangam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mat nga amo ni Abraham ter aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakawag ka matmanong. Ni nanang. Kumusta mo tandita? Nasayaat mo ti kasasaat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanag kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani nanang? No di ka dagiti ka ruba amas asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaed mo tinobium di tabalay? Wan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni nanang ano kasta. Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tagdon kan dunya kayo kanumot itinobium di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus manong. Nasaysayat no pumano kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Naputot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no?
Wen tadon kandon yata kano dito'y balay ni Nanang. O sino mo tinagipulong kin ko, ana? Di ko na ni Manong kat kaaruba kano, ngam sa anak ka mamati. Ni Nanang lakit di tinagipulong kan ko, ana. Anya? Kat di kayat ni Manong, pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni Nanang, makangagday kay kanyak inton agawid. Nasaya at matanagawid kayo, Nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabianak. Saan ko asal sa ludsudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan, no da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw. Aping amo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti ambok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di, Nanang. Ada kang kano saan mo apatyen ti ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan meten anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun, Nanang. Apay manay. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rinamanak met itay. Katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto. Agluto kayo latan. Iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam. Tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay ka. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasao ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, uray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo, Maray. Saan pa anagawid ni Abraham di tabalayo, aya? Awan pa'y maray. Si kakaditi nagipulaw. Siyak nga rod, Maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulan ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid kano di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawidan. Jakon maanusan ti ugali ni Erika, Maray. Oray asino mo't Maray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung Nanang. Ay dawaw, nagawid ka maggayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Wen tanog teksak ka da kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi di adwa. Agawid tayo Nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak Nanang. Diyak ngamin magustuhan ti palagsasauna, iti mawagak kinkwana kay. Awan mo't gayam ni Nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo jay. Anya kumaita no agistorya ni Nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo pa yu adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamot akas na ti trato yu kininanang Da kayo ti makikabbalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papanantangay ita. Ijay balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Tadadagi ti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudan na. Sayang mo't ti bayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot kan dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni Nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idinagabrod tinaigatang iti materyales. Anya laki din ti kasi mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsampay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbaga na. Iso ti masurot. Saan apumanaw dayjay aginggang adda ta ditoy.
Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kasi da ngam no daduma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakem da. Ken masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen maray. Kahit si kangay maray, awan metan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak kulat tamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngem panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko. Subrag ka. Ay, agyaman naklang unay, Nanang. Anja ti gagaram. Nangyugak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday a para kanya dagita. Wen, Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman aklaunay ah. Kumusta kayo ken David iti ayan nyo ita? Nasaya at mat, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wad ah, mayat day ta. Uray simple laeng. Tinapatag ket saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag ket nagadalan tayo amin ti kasjay a napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laeng. Saan tayo nga agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakemda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan, nana? Amangan numaalapay day ta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan, nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay, nawaw. Ad-adda ang marigata na no ag naudak pa'y lang dito'y balayaw, kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka day tabalasang ka. Ay, won. Talaga asyak ti agdesisyon para iti bagik, nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay mat ti ugali ti anak yo. Makauma, nana. Di kay madanagan. Tauray adayuak. Mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyudad kaya, Chere. Kasapulan taawan mo't pagtrabahoak dito'y lugaryo, tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay, nawaw. Kay bagbagak laang anagwin naswas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. San asyak ti ayan ti biddo, tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod, tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem.
Amok ti aramidak tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami nga minakasarsarita no daddo ma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mo't amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mo't. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko tatang? Nangyega kiti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni pari Pilaw. At dalaim may may ginatang dito'y syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay un gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay tatang. Nang ipawit ka iti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti plano mamakisinublan kini Harod aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. Adaman kami ni Jerry Jesu at nanang. Wan taijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anakaw. Anya? Iso nga adda maipawpaw it na para iti anak yaw. Anya nga iti trabaho na dyan, nanang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali tayo dyan babae, nanang. Kan may isa, apa adi na iba ganoan niya ti trabaho na ijay. At nakadilim-limod na. Mabain la siguro amang ibaga kadatayaw. Narigatan, nanang. Amang ano di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipawpaw it na para iti anak mi. Awin gayam, agdato na kendani ka, nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sabali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti tayo, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kailangan kan ka. Papel kumapay ti alaan ta, dani ka. Ay nawaw, saan mo't ang masapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, ha? Amangan no apaanak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Pagyaman naklaw na, itamaawatan nak, dani ka. Siyempre, jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Dahil tati kahit kukain ka, man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko, mahilig da iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo? Wen, tila da paggasgastusan na ngamin. Inton maibus ti kwarta, siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Dani ka, nanang. Ket numalpas day ta, agnaeden ni Dani ka dito'y balay, numanlugot kayo. Saan mo't kit di adakas no kayat yu ti agnaid dito'y balay anak ko. Addala kayat ko amamuan. Anya day ta, nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawaw, napagsaritaan min kin Dani ka ti may papaniti day ta banag, nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami ka di, iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanang ti pagdanaga. Nasaya tao ni Dani ka. Kat amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali, nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin, aparikot dayta. Agtugaw ka, Dani ka anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mo't, awan pagdanagan nyo, ta sa anak ana arte. Kan may sa, nairwamak mo't lang iti simple apa nagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siled yu ni Harold. Nalawlawa nga minday jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaid kami dito, nanang. Awan rumbo nga pagyamana manak ko. Agnaid kayo dito'y balay, aginggat kay kayat yaw. Tinapatag kat ambuyo tar aramidan yaw. Di ka matanaga, nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Dani ka, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingput matlaang dayjay.
Saan kami akas iti dadduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it kunti kwarta para iti anak ko nana. Agyaman ako na, Cherry, balasang ko. Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan, nakong. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay kwa. Awan nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan nana. Agpakada ako tabi si ak. Pangaasiyo tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray addan asawa ni Harold. Saan namot aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw. An-anwon dagiti murang tiputot ko bakit? Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanin? Ninanang to ti makam mo kadagita. Tila ang bado ta ti ilabam. Si kakit dimot. Okay lang ang kanya-kanya. Sigurado ka Wan, dimot imbagakin ka, anapatagmat ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang ka ta nakasingsingpot ka. Siyempre, nasingpot-mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan ka nga aglaba, tapno nabibit amalpas. Saanon? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan nga agpili anak ko. Ay nawaw. Api akas naman ang tibagbagayo na. Wan ata nakasingsingpot tinasawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na yung tibagbagayo na. Wan ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag anagapa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinaawatan ng daduma nanang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda diyo nagkinaawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw? Hello, Cherry. Apay nga italaang nga imawag ka, balasang ka. Imawagak, tada napatag nga ibagak kada kayo nana. Anya ti kayat mo asawan na kong. Saan akon amang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Agtinulong kayo kumakan Harold, tapno maipaayo dagiti masapsapol na. Narigatan nana, amang ano sa bali at tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnanaad ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaadan ni Danica. Day tangarod kat nana. Naglalaingan na ngay, nung mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't naladay ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunak lang arutan. Pagpanunutam man ngaminon iti dakes. Agkapita, kabsa. Agyaman ak launay. Eh, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog anagay ayam itay iso aday jay. Nakaturog manen. Nangyegak iti protas para kinkwana. Agyaman akunay, tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarungkaran ti inana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw-paw it na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw-paw it na kabsat. Anya, Wan tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, di makagapaw. Wan kabsat. Di na amungaw awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako nakaw. Adda kayo manan tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw,
Anya man ti ibagayaw. Sarong karamot ti anak mo Kan mangipawit ka iti kwarta para king kuana. Iti anya aga po, tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo No mangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo ti lawlawatay. Amok ti bagbagak, tatang. Ammom ka di anidani ka ti magilablaba iti mo rin ti anak mo. Isu ka lupa ti mga awil ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay, pangasim anak ko. Saan man anatangkin ti ulong? When now, agsilsilos ka, iso akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos, tatang? Jakla ang kayat ang mairanod day di adani ka iti kwarta ang nagrigatak. Una yan, tigasta ka panunuta anak ko. Panagkunakit si kati ayan ti bigdaut. Nagsina kayo kin Harold, takas tangabing ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry nana? Awan pa'y mat. Ay nawa, apay ngay. Nasurok nga upat a bulanen nga awan impaw it na a kwarta. Nalipatan ng samot tin ti anak na. Saan aday ta ti makagapaw? No kasta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipawpaw iti kwarta da dya Cherry nana? Di nakanukayat a mairanod ni Danica. Anya? Pag ano kuman ni Dani ka ti kwarta na, kat adamo ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno ken kuana. Ang mga no ad-adda agunaan na. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na itigas jay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na no anya ti kayat na apanunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nogul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahosto tikas jay nga isaw-sawang kan ara-aramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatag ti pagsaritaan ta. Maipapanmat iti anya. May papan iti sustento tanak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaiso. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Danica. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na. Jak kayat ama iranod day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw. Amum ka di ani Danica ti mga sa asikaso iti anak mo. Iso ti katulungan ni nanang ang mga awirkin inso. Isong hagtanang ka. Anya? Di mo iraman ti ubing iti ungat mo. Awan ti basol ni inso. Iso ano siyak ti sika. Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. Ala agsamat ti anak ko, tatang. Nag-resign ka iti trabaho maya. Saan pa'y? Ay nawa, saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo nga min ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumatabisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak malay. Pagyamanam kidi at maanusan ti sabali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak, tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, it mo iti makabulan kay. No panunutom anaimbag. Kurang pwede taaswil daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko, nana. madama digdigusan ni Danica ti anak mo. Anya? No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. Kasta ka di, nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon, akadagiti na isaw-sawang ko, nana. Mala, kasaritam da Harold ken Danica. Amangan no kagura dakdagi jay. Nalakalaeng akasarita dagijay, tamud-amud ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayat ti gulo. Maawatan kayo, nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karat. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagayat ti maysa nga ina. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw!
Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam ti gura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ilaklako ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaitan no ilaklako da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammo mati agmaneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigot umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bali pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakken ko na nga interesado ta itilugan na. Addagan ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. At to yung tinyog nga order mo manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre ah. Fully piday ta alugan. Manungay ti panangilako da manang. Secret! Saan ang mabalin nga ibagakken ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo laang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang. Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho. Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos. Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko maiti ayan dananang kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Wano saan, ag-tricycle talatan. Ay nawaw. Apay amagmag na wano ag tricycle ta pay laeng ket adda nga rod tilugan aginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da aparam magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababain, nang runa ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagata ang agapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti dayta alugan. Hay na, awanan ti ado asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di umot imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen a, taawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupe. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo a binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo dayta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tainlako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay dayta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw.
San ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa, anak ko? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ko nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akayat dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngamawan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan niyaw. Mangibabay na talaga na ijay at tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manun ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw. Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglaangan ata alerto ni Lupe. Ay una yan ni Maricel. Jak amo no apay akas jay mo ti ugali da jay tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumat iti kinaswitik na ti daduma. No bagbaga akday chay. Makaungat tumanen. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjay nga ramid na. Ang mga no panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para ken ka, manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak, manang. Ila ko kano ni tatalando ti dagana iji amyanan. Nakasarita mon. Wen, impa-reserve ko pa'y ki din Manungay ti panangilako niya, manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nawaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mati 250,000 ko ita, manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta paggudwaan tamat ti daga, manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa. Si kakano matinang yawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kompleto mo laang. Binilang mita kat kompleto may. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo pagguduan nyo ti bayad. Iso mo nga min ti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shhh! Agulay makalaang kadilakay. Ay nako, agraman kabsat mo. Suitikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasahat ti kabsat mo. Panagkunam ka di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atap no di na maamuan. Nagulbud ka matgayam kanyak, manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Ti ko ng kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo nga min. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanuma gayam. Ay, kwa. Ay unay kan, manang. Agraman kabsat mo, biktimaem. Ni, tumal na ka man. Laglagi pa asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalinti kas na, manang? Isublim ti sobra ngayong bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim, manang Maricel. Nadamag mo, ti inaramid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatang da? Wag. Apay ti daga aginatang da. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayday. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya? Nalabas ti ugali dayday nga anak mo. Agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayday at tao.
Nang runa no kwarta ti saritaan ba kay? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan ko na, nukas ta ti aramid na. Anya ti bagayo, nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Na, nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Lukluk ko matan ti pada matao. Kabsat mo pa'y mat ni Jennifer. Anya ko maitano kabsat ko. Gunggunak mutan ati sobra iti bayad na. Siyak ti nakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik day jay, nanang? Diskarti day jay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sabali ti diskarte, sabali ti kinaswitik. No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Saan kon aparikot day ta, nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At da kwartam aya. Asaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka di. Kat umanlugot ni Jennifer kalpasan ti naramid mo apa ng sweetik ken kwa na ide. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Oray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanlugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat, Mayat nga investment day jay ading ko. awan kwartak manang. Mabalin mat nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo day jay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang data manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Ang mga no aramidam manan ti naramid mo kanyak idi. Ang mga no sweetie kanak manan. Diyak kaya't ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanyakon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin na pilitam di kabsat mo? Awang kidi muna day a Jennifer ah. Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetik ken kwa na ide. Sa bagay, anya ko mga minti mo day a Jennifer. No negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka? Ay nawaw, sayang nga ro day jay. No saan mo akabalan na bayadan, di mo ipili tagatangan. Anya, Bayam tagatangan ta da kwarta na. At di istoryahin lagi ti kalugaran tayo. At da kanuman ti di yun nagkinaawatan ni ti kabsat mo. Una, tapaidamak ka no tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Una, ta saan ko a pinagustuhan tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na kat agbalin kami a business partners. Sa anak nga imanugot tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak mo kini Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manan. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kabsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwa da iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay da pay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay da gichay lakay. Sigurado analadaw da laeng. Ni Jennifer ngay gayam. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raw. Alas 2 pa ang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabi tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan mananti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iya ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raw anak ko.
Wen tatang, agpakada kamen. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Hindi na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak, tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka, ti adday ti panunot na. Umayak man, Maricel, anak ko. Anya ti masapul yo, nanang. Aging ka di ita, kat nasakit tinakam mo, iti kapsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer, nanang. Ay nawaw, mabuteng laang ti kapsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga manugot iti plano. Paidam ki di dayja ah. Na, kat no ag dinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mun ti kapsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka. No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan, nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintagan ti kamaling aramid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngam iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti anak ko. Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta agtalek ti padam at hauken ka. Nakababain no agraman kabsat mo kat awan pa nagtalek na ken ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang ti sanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu asanikwa no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka kadimutan. Wen, si Kangay, Uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta. Siya ti agbayad, ilibre ka. Ay, nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun dawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen, lakay. Iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaad ano kasta? Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de. In libre na ti pletik itay lakay. Ay nawaw, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't ken presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete, ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Oray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay, presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayam ko ni Ruby tatang. Ay no, kaano pa eh?
Idi na palabas abulan. Nasaya at mo't ngamin ti nakisarita na kanya. Sumot lagayam ah. Imbita ekto no kasangay ti apuyo, tatang. Ay babarila tamet. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh. Matuloy ak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras. Ada ka di aramiden nyo, tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo, tatang. Agpasentro aktulaangan inton malam. Agpakada kami, Mari Presi. Ay, mabiit lang, Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ha? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itad mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayam ti take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw. Apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakit anya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam gini presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan ah. Ay nawaw. Pag kunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita day. Sayang daytoy no maibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Rubay nakaw. Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay wanggayam. Nakitak anaki birthday kayo iti ayanda Presi agayam ko. Wunmat, napan kami kanta tayo dulpaw. San asim makiti tiyan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit met ti makan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiinloto da. Wen, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak nakaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kaangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumat iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amak inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudin dayta? Ikat ipuspuno pala ano awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kankwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao. Pirjam. Mari Presi! Maray! Adda ka kade! Adda ak dito'y, Mare. Mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray! Anya ti baga, Mare Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sa nga gasot lang, Mare. Wen Maray, Sige,
Ikan ka iti sa nga gasot, mare. Uray di mon bayadan. Anya ti may imbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang at talaga. Ay, mano ti binulod na kagagay. Sa nga gasot, tatang, ngem imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apa ngay? Kayong kumat ni Ruby, tatang, kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumtang tumat ti aldaw ada tayo ti agkasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? Saan, mare? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma? Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wala mare, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver ita nga aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot di ta mare. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya mare. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Ah, okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak ba'y nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rod ti akin kukuha kadagita? Ni presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at a kwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidi Nilakay na mati agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom, amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay word, imbaundak ni prese, alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo? Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay, agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon da kita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang, kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado, nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo da di apresi. Apay di presay. Wan ata impareceive na ti parcel na kanya. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wano, para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo, Nana Lisa. Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay kwa presay. Pakada ako nana, da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay, Nana. Wan, ngamawan mo tin balbalikas ko adakas bay papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da ya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, jak kaya ti mairaman. Ni Rubilatan ti saludsudam na kong. Sigurado nga aglibak day dya, Nana. Marites mat gayam day dya babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat, Nana.
Jak laing pagarup nga istoryaan nakmat gaya man. Kinapudno na nagadaw tinegatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo kundad dumapay. Pagbalinandak met gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na met matepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikodak, is-istoryaan nakmat gaya man. Uray na singput ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kasla saan kayo matangga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayam tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Jak laing pagarup amarites met gayam day di agayam ko tatang. Ne. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyag ko mati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta? Ay, di mo nyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed, Ruby, bakit? Naa, apay asyak pay lang ti ibaon mo. Wana, tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay no, para mangisubli lang, nagado asom. Wana, tadyak kayat makita ti panagrup-rupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti gumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakala ang dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa. Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na. Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga aga pa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Una, tanakpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay ngar aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag. Kat saanan amasapol nga istorya, Ruby. Ay nawaw. Kasla perperjam nga min ti gayem mo. Kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, Nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum ko ma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam. Saan kat nga iti sabali a tao? Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites matlaang. Ay nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita, nanang. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay, nawaw. Sa di no kumapay ti tagduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. At da nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy, nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang dayta tanayunak. Ay, nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamaw. Wen. At da igatang ko, nanang. Agrubwat ka nga ruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget, isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinao di ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timingak mo't gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni Unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod no anya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agasam manday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno at dati abang stutay ti makalawas, nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre, inbirok ko, nanang. Dakkel samot ti susweldoam iti online at trabahom. Sakto lang, nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaang akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao, nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutan da para magkayong, nanang. Ayun mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo, Tata Pasyo? Nagapo ak iti pangkagmi, unyok na kong. Dumagas kayo pa yung ati balay. Tag-shot tayo. Ag-shot tayo ko na. At ginatang kong arak, Tata. Pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaamagan no kumaro ti an-anayak. Agungot nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko, ma. Enton ba minsan tulaangan? Amo kong, Tata. Ay nawa, ano ti among? Urayan na. Taikan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaangan, balay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ammo ka pa'y laang si ka, pasyaw. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day. Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ag ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit? Intad ni unyok sa arak amakit kita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak, bakit? Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak ngay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnagak nga agul-ulbud ka.
Si kamatan ti makaamo apay aparigatan nagpailaang agpanunod. Kat pudno met ti ibagbaga. Saan ko aginatang ti arak amakit kitam? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak ni lakay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw. Saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mo. Ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot iba ganuan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyog. Ay no, makaturturog ako, nanang. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya, nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam, takasla di ka kano maibibusan. Ay, Ay nawaw, apay akas ti katawam. bayaan nyo idang agpanunod, nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali, nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya no kas dyalag, nanang. Naimbaga bigat yaw, nanadela. May sakilo a karnit baboy man. Sakbay nga ited ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan, nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't, nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol. Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapula sa guys sa asyat no kasta, nana. Mayroon gayam. At itibad ti karni agat gatangat. Awan ti 500 mo di taya. Awang nga minti suklik dito, oy. Awan, nana. Buo asang aribo ti adda. Kita amanday to, oy, pasyo lakay. Kwarta mo ito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Peke? Way, kita am ngamin adayang baga. Kita am dagiti tao na. Kasla peke asana. Unay kan pasyo, kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isumad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam, anaymag. Kat kasla saan gayam? Asino nga ta ti pagdamagak aya. Ni LV aka nakanta. Amagan numatulungan na ka. Taglaklako mo't na ijay palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amaw piki gayam ti kwartang imbayad day di nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki day ti akwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot money detector ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti day ta akwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan day ito akwarta, Auntie? Wan, isulaang matinang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kaanakan. Sa nga ribo pa'y mo dayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun, Auntie. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. Oh, agsilsilaw ngam na
kitaan nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asang aribo. Iso mo lagayam Kaslapod no mo nga minukit kitaan. Kasarita yun ni Unyok, anti. Tasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad day nga unyok lakay. Ay, no. Sa garibo pa imot. Day tangarod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Kasarita ma, ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga naka-eko ba ganyawin mo? Money detector. Kasyapulak day taoy. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Unyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumamakasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwarta na. Wain, Maray. Ay naglukon day ya tao. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day ya tao. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Si kala ang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, kasi ka tinaggapuan da ito a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, san ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mga ibagbagam. Sukatam day taoy, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Imani detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasyapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ta kung nagtumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no. Api kasta mo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na-offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagda kanyak. Kaya't kulaang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat irwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako nagumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Saan anak to nagumatang kan ka? Saan yung napulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbi na. Apay ni Elve. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaugat kasla peke ti kwartak. Uray saan mat? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisokas dyan. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat ngamin ti kasjay. Aramid mo ti mangloko iti padam a tao. Kaasi mat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitem ida nga agtalak manen ken ka. Day talaang timbagam.
Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanya. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko, uray kayat ko laang mati makasiguradong. di mon panunutan dayta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang aming tiriknak, takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang dayjay. Isu akas na ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan nagliba? Saan ang makapaglibak dayjay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wen, Tata. At titibayad ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon nyo mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyo. Saan mo kiti? Nasayad mo no kasta, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas jay. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day ta, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam atao na kong. Saan kumutin nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Nawaw, di mo't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo. Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakad ko ita. Inyo taramidin iti Anya kumapay ngay. Agpiliak itigaw na para iti apukot Ay, wen, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay lang kat agpili akon iti isuot ti apukot Masapul nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabiay. At damit klase tapo ko ta. Kasano ang may padas na tigawn ngay? Kabisadok ti size ti apukot lakay. Sige, pilyam tigawn asan unay anangina ti habang na. Hey, nalakalang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kantaw ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo, nananilya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang nana. mangi-reserve ka nga rod iti sangapulo a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramidin nyo ijay nana? Ay, agpili ak iti gaon para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Ayun, inton martisan ti coronation night da. Wan,
Masapul nga isaganaak. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, ang patuloy akaw. I-reserve mo ti sangapulo apo to para kanyak, bilain. Okay, nana. Di ulip-lipatan adagasan Adaak manan, Maribelen. Anya ti masapul mo, Marimelo day. Agpatulong ako makan ka, Mare. Ay nawaw. Agpatulong ka ko na, Mare. Uwan ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Itian niya. Kita amday to, Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak kong. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso asa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti i-avail mo, Mare. Sigurado ang maibagay launay kan kuha na ti kasta akulay. Okay, Mare. Daytoy nga ruden ti abanga. Agpalas kan ariyang lakay. Apay ka day. Nalipatam kaday nga itati coronation night. Ay, Wayne. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apo ko ta. Diyan nga oras nga grugiti program. Alas 6 ka now. Ay, nawa. Nasa papay magayam ba kay? Nasa papay ngam agsaga na kalatan. Amukan ariyaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindi lang ta. No para kanya, ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Mare Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka matgayaman, Mare Belen. Gimatangak lang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutom mo. Ay, ang nervyusak nga rod, Mare. Anya ko na. Ag nervyusak para iti anak ko, Mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikat ti makikuntis, Mare. Kasanono saan ang mga bakti anak ko, Mare. Mga bakman kan saan. Tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na. Kan napadasan na, Mare. Ngam no siya amangkit kita. Adanamnama ang mga bakti anak mo, Mare. Adalaban ni Anale. Ngatan. Wen, Mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. Maasarak mo't ka nagijay at judges. Apay ba day? Una, taapay aday jay nga analipay lang tinangabak. Napintas ay aday jay. Napintas mait ba kay? Nalaing pa ya. Oo, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan ba kay? Irespeto tayo, ti desisyon ti judges. Oo, duling sa mo dagijay. Yeah. Di damaw ti agpilay. Dita ti jacket king ka ba kay? Di mo maaklon no maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oo, sa urmot First runner-up magtapo ko ta. Arig na nangabak bitlang. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay din. Puyat kin banog mula dayta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Sa anak agumatang bilain. Ay nawaw. No saan kayo agumatang? Anya nga rin tigagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayon, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapaw kuno dayjay nga analay. Ah? No para kan ka. Asinaw tinapimpintas ka dakwada. Agpada damot anapintas, Nana. May salaang atipilyum. Awan ti pilyak, Nana. Kas na kunak itayan. Agpada daan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay aday jay nga analay tinangabak. Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon.
Nalalaing ka ngam dagiti judges, nana? Di da mo ngamin amaw tiyang pilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manain. Impos mo may tiladawan ni Anal eh, kintapo ko ta. Una, tapno makita ta no asino tinapimpintas kada kwada adwa. Eh nawa, masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling, dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyaw. Ar-aramidak da ito'y para iti apo ko ta. No saan ati aputa tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayon kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nila. Impos na pa ilang tirupa ni Anal eh. Nakitak dayjay, Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga raw. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da ka no. Agar aramid dayja anana Nelia. Ag-commentak ko ma, ngam naka-off comment mat, Mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklawn nga inabak ti anak mo ti apo ko na, Mare. Saan anasaya at ti kasdi nga ipakpakita na, Mare? Kasarita, Mare. Ibagam, ano ada parikot na, kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan ti kasdi nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, ah? Ay nawaw, apay akasta kayo aya. Awan dakas nga aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adiserveng ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na, iso anangabak. Ado mati sakripisyo na para iti dayja a pageant, Nana. Orayan niya pa iti bagbagham. Napimpintas lakta ti apok ngam ti anak mo. No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Adayumot anapimpintas ni Cheryl nga apok. Makita mag. No kasta ti ko nayo, saan ko akontraan. Ti kanyak laang, kat ikatin nyo tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin met ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tainraman mo met nga rod ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ko, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbagat. Amas deserving ti apota. Eh nawa, di ka mabutang. Anya ti pagbut ngay. Di ka mabutang abay di mandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delike dahil a-post aryaw. Makamo ka. Aging tuturin ka man ako nakong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas nga aldaw, Mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pa'y laindilit tipos na ngay. Jakman amuken kwa na, Mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasao, Mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, Mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Ta isupay ki di ti agar aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Aywon, nasaysaya at pay Mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Anya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrek-reklamo iti resulta ti pageant. Ay nawa, asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya, no iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit.
Naglukon da dya bakit? Imbes ngagbalin ana saya at a modelo iti apona, isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangpet ni Kapitan. Saan ama iparbeng ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na ikagawan. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, nananilya. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wan tasaan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing nana? Amuyo ko mati umnong aramidin nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pay lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melode kan kagawad fortune, nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo, tipos mo. Kung ano na tured ka, agin tutured ka lang gayam. Na, tay soda pay lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apum aya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner apply. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom, iti apam. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl, iti nasaya at si kakig di ti adu ti reklamo na. Kano asumangpet ni Kapitan Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka, dayja ang meloday. Gaputa saan ama iparbeng ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan Kagawad. Oray indilit mo, nalpasen nga imbabain mo ti ubing. Anya, Di kay ngamin agbalin adarasodos, nana. ay sayang mo't ngaming ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Iso nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay mare. Nakaturturod ka mo idi. Agin tuturod siguro mare. Indilit na, idinaamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin kangay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simong ba't ka kumaa? Kasanaw kat adamo ni Kapitan. Kunak man no natured ka. Agin tutured ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryong. Nakangagak lang aruden ijay barangay hul. Nayunam madang. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na iti pada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no adu ti nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilang tagreklamo. San tupay nga agreklamo dya upeng? Ay, dayta ka tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos kapos kadagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laang ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.